تنگی راد و چرا شنگال چه برنامه هیویاش نیست فلکی بورما ایرو مجاری مجید درباری بیرانینا شهیدین یا جشیرایا که الوی مها پنج دا بیرانینا همو شهیدین ما این یا جشینه تایبتی چند شهیدین مبخل الوی مهیدا هاتینا شهید خستین لوردشی مهوانه که مهایا روشنموان نوجین ازیدی یک جی اندام راگا خاندنا جن یا شنگاله ام درباسی با مهوانه خوبن تو خیر هاتی و سپاس کن که بویا مهوانه برنامه ساغری سپاس تا جی سپاس دکم کو اف درفت دامم نیرنا خوبین سر زمان بلی کم کارن بپرسین شهیدین جن ینی جشه چاوا ببر خدانا خدس نشان کرین گوجن نتنه قربان لی هر وسا هزا پیشنگ و آواکرنا جیانینا سریدم همو شهیدین مها گلانه و مها آداره و مها نسانه برزو من داری ببیرتینن و بدهای بجی شهیدین جن اینکو بدن خواه دبر في جواكي دايم دبر هر جلكي بندس دا كو ام بيجن جاني خداين ام بيجن شروان يجشين جن انكو جشن قالي نتهني دشن قالي دا ام بيجن شهيد كتن دجاين آزاد دا ام بيجن جيشتن استا شهادتي نجبو جنن ازدي بتنم ام بيجن تاكوشين كده نجبو هر جنكا كو بندست و اجبو مافي آزادیه تکوشن دکا لبر سکنین و اجبو وان تکوشین کرن و جان خودم راستی جی مها گلانه وقت مها بیجن یا شهیدات تا پیناسا کرن تبچی کوی تبحث بکی دبیجناف ماه شهیدین هری ام بیجن قدر و قیمت داین و تایبه جیین بیجن در ریو بریه دا جیه خود کرتن و هر شهیده کی کتبه مهیده به مها شهیدان تیتا ناس کرن مها گلانه به مها شهیدات تیتا ناس کرن ایروژی لی شهید لکام بیجن شهید اف جاره یکمینه کد شنگالی دا جبو شهیدین کد بر خطا آزادی دا شهید دکهون شهید لکک تیتا چه کرن مراسم جا ده سازیا مالباتن شهیده و جبو ویرانینا همو شهیدین مها گلانه هاتا چه کرن براستی جی یعنی کدا کو ام بیجن یجشه بر شنگال دایی بر جنن ازدی داین هیچتین استا شهادت حواله منجن مروف به گوتنه که و دو گوتنا نکاری بینه سر زمان او جناکو بر دیم ام بیجن اتهاتا قتل کرن اتهاتا تجاوز کرن دمال اتهاتا هشتن و کارب مدافعه جواكا خوا وقلي خوا وتايبجي جنان بكا وسلاحي هالجري وفقا وتبيرا تشبي وف جسارت بيرا تشبي بو ميناكش همو جيهاني رم ام بيجن قفاكا كو خاصناكو شنغالي بكت آنجي ام بيجن خاصناكو دارباسي شنغالي بن به فين وإرادة خوا وبهوارياكو قلد ديتي البر خوا ساكنين وتاكوشين كدنم مروف تشتكي وسببينا راستيجي مروف بي قلك باندور دبا و ام بیجن بگه آستا شهادتی و نتنی جانی و وکا کم بیجن وسا بیجن نورمال وکا یک کسی که کت بیجن نورمال ایدی بچی بر رحمه خوده و حال نایتا نیرین ام رزا گله که ام ازندنیتی و محرمتا گله که ام ازندنیتی و ام پیروز دبینن و ام بیجن هر کسی که کو بخواز بکو دست دریجه ده سر ایدی سر جنین ازدی بکا آنجی سر جواکا ازدی بکا و پیشنگین کو وان شهیدا را کرین لپیشا خو ببینم و پیشنگین وان شهیدا کو ام بیجن ده وقت هری زحمت هاتینا پرورده کرن و هاتینا ریخستن کرن پیشا خو ببینم و لپیشا هر ایریشه که و هر جورا تجاوزیه که بسکن و ناهیدن کجاره کدن افتش سر جنین ازده بیش خو محمو کل 2014 دید اجبر کو ایراده که جنای ازدی نبو وینه که جنای ازدی نبو او این کو جنش خورا ناموس دیدیتن او این کو جنش خورا شرف دیدیتن جنین ازدی دنابم چتن داحشی ده هیلان و پشتا خو پیوکرن و چون بله جنین شهید یعنی جشه چاو تکوشینا خو هیوی جبو کچ و جنین شنگال آفراندن و اب هیوی چاوا ددوما براستی جی اجی وکا شخصک کچک ازدی دما اس ببینم جنک ازدی لبرانبری ام بیجن دولتان برانبری هزال برانبری هر ایریشکی سلاحی هل تقرأ و کارکو خو افاده بکا و کار درکوی جی رای گشتی را نیرنا خوبی نسر زمان و هلوستی خوبی نسر زمان ام هیزا ما زیده تردبه بینا ما زیده تردبه ام بهستر دبین بهوریا ما هین خور تردبه
تکوشینا ما هیم برفره تر دبین ام پشتک خود بینن ام لید نیرم بیجن ایدی او دما پریا کن بیجن ام خو غرکن آنجی ام نحقی سرخوا قبول بکن نینا هیزا کم های ما دو پاریزا ام بیجن چیج معلوماتی با چیج جواکی با چیج دجمن با ایدیم دسته که دریجی جنا ازدی بویا کو کاربا ام بیجن دسته خوب که دسته ویدا و رابع سرخوا کچن ازدی تکوشین دکن کارن گو ده هر سازه که ده و هر کارو خواباته که ده و راحت بچنو بین جبر کو هیزه که پشت خواهد دبینن دما جن بخوا جنه فهم دکم نهم بجن قوته من عسکری نجدا جهنه لما دما جن بخوا جن بی و پشتوانه جنه بگیره او جدا جبر کو جن بخوا جنه فهم دکا جن کاری هین زیده تر مشکلین جنه حل بکا جن هین کاری هین زیده تر و بهوریه بده جنا هم برانبری خوا هگرم بیجن راستی جی دماز دبینم از پر باندور دبم و کیفا مجدید دیدم و پشتی فرمانه تشتکی و ساچه ببا جنا ازدی صلاحی راکه و هم دالی سیاسی هم لشکری جبو هر هم بیجن تشتکی کو بقا و ما کارب البرد خوا بسکنی و برسف بده ام زانن کو د فرمانه دا به سایه یا پشیا کو بر خدای و دری او جنهات دم بیجن د سوریای دا نایتا قبول کرنش برگزان هگر اراده جنه بیتا قبول کرن و ناسنامه جنه بیتا قبول کرن و روشا سوریای بگشتی بیتا گوهارتا نشخوا ام بیجن سروک یعنی رئیس سوریای دمکی هكذا هجر چتين داعش بيوي بيتشتي قبول نكي كو جنا كاربه هيزكي آواب كانجي بهيزكا ارتشكا جن چه ببم ام بيجن يا جشيجي برهمين يا بيجي كل شنغالدن ها ام بيجن سرلنگاي خود گرم لما بيوي نا قبول کرنا يا بيجي وسات دا ديار کرن كو ام ناخوازن كو اراده جن خورد ببه آنجی تشتکی بناوی جنه هوی آنجی مافی جنه بیتا داین ام جو وکا جنه نزدی نتنه جبو شنگاره جمع دست پیکی گود لکه داره جن ده ام بجن تنگاویه ده بی لکه داره جن محتاج بی ام خواه وکا ارک سر مده خود بینن کوش بو و داره تکوشیم بکن و تشتی کوش ما بیتا خواستن ام بکن نو هجی جنه نزدی بدا خویانیا و بنیرینا و بجن چالکال دناوا لفو تفگردن جبو کو یه پجه ایدی بیتا قبول کردن و دوی بیتا قبول کردن ام دا خوازیش یکی نکن کو وی تشتی بیتا قبول کردن اگر قبول بکن و قبول نکن جی و یه پجه سر ام بیجن کارو خوابات خوابا و هیزا خواه دوام بکا جی خوش بری دا جی يا باجي نمحتاجي الدولة أبوكو بين يا باجي بالريفة ببن ونهاجي أم بيجن يا جاشيجي فيتشتيدم أم بيجن إصراروكو نمحتاجي الدولة أنكو بتفرمي كرن أم واجنن إزدي أم خود بارزين ما تشتكي شاش نكريا أم بيجن يا جاشيكو تشين قالدا بارسنا ما تكيو أم زاننكو بارس دوانا كي مهيا أم سري خو راحت داديتنو أم سبي راحت رادبن تشين سركار خباتي خو جبركم زان هيزك إديت بشماده هاي رولا شهیدین جن دشکاندنا ذهنیتا دست هلادار و میرسر دست ده چه بری و چما بیرانینا وان جبو زانینا جنا گرینکا يعني ام بيجن دا آلية دا سلادار يا زرا مشخوا تيدا ناسكرن ناف جواكا ماز دا بريت ما في جنينات هاتا ديتن يعني او جنا كوني كاري بوش مال در كاري رو سلاحي هلگري يعني گوهارتنا گله كي ام بيجنا مازن دا ناف ام بيجن جواكا از دا چكرو بتايبا جي دا آلية ذهنيتا ظلام دا سلادار و ام بيجن ظلام از دا شخوا هكرم بس بحث بكن جواكا از دي بريا 100 سالم بهتره جیم بیجن ام بريام بیجن میلاد وان يعني قال بكن نوسا بیجن جواك كاكو سا تنگرتي بو نجوا كاكو جند مثلا ما وسا جند مال لدهش لما ب فرمان کو هاتنا سيري وككم بیجن شوای کو پاراستنه وکم بیجن شوای کو خود پارز نه دی جن وک ناموس وک شرفش خور دیتنو ادی جن تمافي و ترولي و دناف جواكي دنما لما نها پشتی کو فرمان چه بوی پشتی کو وان خورتان بیجن وان ظلام دیتی کو جنجی
kare silahê hilgîra jin jî karê şer bike ev çavê wan wev li nêrnawan heta guhartina ez nabêjim ji sedî sed êdîn xwe civaka êzdî mafê jinê dêtê an jî vî tiştî nabîne lêma guhartineke pir cidî çêkir di vî alî de yanî jin karibe li ber xwe bisekine jin karibe mafê xwe bixwazbe jin karibe ji hemû aliyan ve tekoşîn bike guhartina hem di civakê de hem di zihniyeta em bêjina mêrê desthilatdar de hem di dewletê jî de guhartinek de avakirin em karin vê bêjin piştî ku ya ceşê hatiye avakirin ji fermanê êdî dewleta Iraqê jî hêzên em bêjin jin resmî em bêjin fermî kirin an jî hêzên jin dana avakirin lêma firq û cudaya em bêjin ya ceşê û hêza ku niha dewleta Iraqê daye avakirin alî fikrî û zihnî de guhartin heye rasta ew jî jina lêma ew serçe esasî em bêjin tekoşîn dike serçe esasî çek hilgirtiye serçe esasî bûye esker ew nizanim lêma jina ku di ya ceşê de ye ser esasê vîn û îradaya jinê biparêze bi vî esasî silah hilgirtiye بەلێ نۆژین ئێزیدی ئەم چاوە دەکارن نرخ و باوەری و خەیالên شەهیدên jin di nav jiyana rojana rêxistinkirin û tekoşîna jinan de zindî biparêzin. Bi rastî jî em bi tekoşîna xwe û bi van bîranînên ku şehîdê xwe tê de bîrtînin ne tenê di rojegû sadeyan jî di mehekê de her roj jî dema em radibin em diçin ser kar ew şehîdên ku canê xwe dayîn heta ku bigihîne vê rojê têne bîrama û em bêjin karûxebatê ku min dikin û tekoşîna ku min dine meşandin hem di nava civakê de behsa van hevala kirin em karibin di aliyê ragihandinê de îradaya jinê derxin pêş em karibin di nava civakê de vê paşverotiya heyî êdî ji holê jî temamî rakin em karibin ku azadiya jinê bi dest xwe vebînin em karibin ku jin jî mavdar bê ji bo her biryarekê serxwe ser civaka xwe bide yanî di her karûxebatî de êdî ev ji hevalê jin ên ku şehîd ketin em bêjin zindî bihêlin tiştê ku ji me tê te xwestin em pê şopa wan bin û em pê vîn û îradeya wan bin tiştê ku wan nebirî sera em bibin sera niha ez weka em bêjin jineke êzdî di ragihandinê de cihê xwe digirim lêma eger rojek bê û biqewime û êrîş bêne ser civaka êzdî ez ê beriya her kesî biçim silahê hilgirim û tevlî nava ya ceşê bibim ji ber ku kesek êdî jinê naparêzê ji derveyê jinê bila kesek nebêje ez ji bo jinê tekoşîn dikim divê jin ji bo xwe tekoşîn bike dema em di ber vê şehîdlikê re çin ew hevalên jinên ku di şingarê de ji derveyê şingarê şehîd ketin tên bîra me dema bîranînek çê dibe em hemû hevala neweke te bêjin bêjin ev bîran nevî hevaliye êdî hewa em hemû hevalên jin tên nebîra xwe rastî jî em bi şehadeta wan gelekê tîşin lêma em bi şehadeta wan jî heta roja îro serlingayne û em pê ser bilind Ciwanên îro çi dikarin ji jiyana şehîdên yekceşê fêr bibin bi taybet di warê xweparastin û hevaltî û berpirsyariya civakê de bi rastî jî yanî tiştê ku jê fêr bûyîn û tiştê ku ez dixwazim jê fêr bibin ew e yanî tiştekî ji canê însan şêrîntir nîna van hevalên jin canê xwe li ber me dedan tiştek îdin em bêjin ku em bikaribin bikin û em jê bigirin ew e ku em nehêlibin çeka wan li qadê bimîne wez hêvî dikim her ciwanekê ku dengê me dike û bi taybet jî keçên êzdî êdî kuştin net hila bi van şehîdan bifikirin êdî ji bo azadiya xwe û ji bo rêya çareseriyê bifikirin ji bo tekoşînê bifikirin bi rastî jî yanî me gelek em bêjin ji van şehîdan dema behs dikim taybet jî şehîd nûjan ez behs bikim rastî jî bandoreke gelekê mezin ser me kir ku çawa ji çiyayên azadberê xwe da şingalê û em bêjin di şingalê de da ku rast te civaka êzdî derêxê şehîd ket hevalên pêreyên jin hatin tekoşîn kirin da ku jinên êzdî êdî di rastî qetil ameke neyên şehîd ketin ji bo vêkê jî yanî tiştê ku em karibin bêjin ew e em tola wan rakin û em li pê şopa wan bin û bi rastî jî me gelek bêjin hêz û vîn û îrada û cesaret ji van hevalê jinên ku şehîd ketî girt
براستي جي حتى رجائي لو هجر مسلين قانم بإلهامه وبهوريا خوياكم جي شهادتا فان هوالين جند قرنا مسلين قاينا أم تاكو شندكينا من البرخوات ساكنين دما شر الرجاوة چيبوي أهاري زيدا شركري جنبو وأهاري زيدا هاتي بيجن شهيد خستن جنبو خواستن به وان دیمنن کو ام بیجن بدن حوالک جن شهید جي ام بیجن بنای دباوجن ان کزی حوالک جن شهید جي بکن ان جي ببرین وانا خفنا بیجن تجاوزی ام بیجن جنازه حواله جن شهید ببن خواستن کو وینو اراده ما بکن تنا ان جي ما بهز بکن لما وان نزانی بو ام هین زیدتر خورد ببن و کربو کنا ما هین زیدتر برانبری ام بیجن دشمن ایدی بیت شغل هندن و ایدی چشم بیت خواستن نمی بکن ایدی ام نه اوجنن برینه کم بیجن ام به گوتنه که آنجی بدی منه کی بنشکن هندن ام به شهادت حوالین خواه هین زیدت الخورد بن مخابن یعنی ام نخوازن کو شهید بکن لما دما شهید کردن ام زانو کل بر چه شهید کتینا جبو چه شهید کتینا و جبو چل پی وری تکوشین دکن جبوه که جی ام هرتم جی دبیجن همو شهید جی ام لپی شوپا همو شهیدانم ومي خون خيالين شهيدين خبيك بين خون خيالين وان شهيدا اوكو جن ايدي آزاد بجن ايدي تاكوشين بكا وشخوا يكو اساس افهز داي آوا كرم في إرهادة دجن داوا كرم فكر وفلسفة ريبر آبو بو فينا ريبر آبو بو هگر جواك بخواز منگو جواكي آزاد كن دوي جن جواكي آزاد كن هجي هم جبو في تاكوشين لكن حمدلله علي لشكري ده هم دا علي هم بيجن جواکی دا و هم دا علی سیاسی دا رولا هری گلنگ ایرود که سر ملی جنی دا دویژن رابی سرخو سپاس کن که ایرود تبوی میوانه برنامه ما برنامه هیویاشینه بله بفی آوایم که هنه داویا برنامه خواه تا برنامه که دی بینه نخوش شاید بخاطریم